Kako sam i obećao, danas učimo o administrativnoj distanci. Administrativna distanca jeste uvjerenje, vjerovanje, pouzdanost. I sada ruteri pomoću administrativne distance oni odlučuju koju će se ruti vjerovati. Mi ovdje vidimo da za različite routing protokole imamo različite administrativne distance. Ide se od najmanje, što znači da će se ruti sa manjom administrativnom distancom vjerovati i nju će router upisati u routing tabelu. Administrativna distanca ide u rasponu od 0 do 255. Što je veća administrativna distanca, manje joj se vjeruje. Mi ovdje imamo neke primjere. Imamo ono što smo već do sada radili, za što znamo. Recimo za povezani interfejs Directly Connected imamo vrijednost 0. I imamo ovdje RIP 120. I sada kada bi sve ovo upotrijebili i kada bi uzeli administrativnu distancu kao preduslov, vidjeli bi da se od svih ovih protokola rutiranja najmanje može vjerovati RIP-u. Ukoliko router ima dvije rute ili dvije informacije, dva puta, kako god hoćete, kako da stigne na odredište, recimo slučaj da imamo dva različita routing protokola, u ovom slučaju recimo ovdje vidimo da imamo EIGRP i ovdje dole imamo OSPF, router će na osnovu administrativne distance, on će da odluči koju rutu treba ubaciti u routing tabelu. To jest, ta ruta koja bude zapisana u routing tabelu, ona će se koristiti. Sada možda jedno logično pitanje, šta ako imam statičke rute konfigurisane? U principu, statičke rute ne bi trebalo da se isključuju, one stvarno zauzmaju prostor u NVRAM-u, ali router može da ih obradi. U sljedećem videu učimo o RIP protokolu, to je Routing Information Protocol. Pričat ćemo o tome koje verzije postoje, koja je to klasa protokola, vidjet ćemo da postoji čak i klase, tu se malo priča i komplikuje. Imamo u skladu sa verzijama Classful i Classless, koja verzija može da podrži i recimo nekakvo ograničenje od 15 opova i tako dalje. Hvala vam lijepo na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.